bakunzi ba Semitoni TV twaikaze mu biganiro byacu. Uyu numwanya makuru agezwe kuri Semitoni TV na makuru mugiye kugezwa nanjye Nosa bimenye Imana. Nyuma ya kano kananga amakuru yacu turiyanzika. Amakuru yacu tuyanzikiye hano mu Rwanda. Perezida wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye urubyiruko rwo muri Benin ko ibanga ryo kugera ku nsinzi no kubyaza umusaruro ibyo rwifitemo ari ukwigirira icyizere, kugerageza no kudacika intege. Naho mu karere ka Kamonyi habaye impanuka yahitanye umunyonzi. Ikinyamakuru Kigali Today kivuga ko iyi mpanuka yabaye mu ijoro rya tariki 13 z'ukwezi kwa kane 2023 ikozwe n'ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yagonze umunyonzi witwa Hakizimana Innocent ubwo yararenze gato ahazwi nko kuba Korea. Makore kuvwanze inkiko z'u Rwanda. Muri Sudani imirwano iracyakomeje guhindura isura mu murwa mukuru Khartoum. Ni imirwano iri kuba hagati y'ingabo za leta ya Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru kiravuga ko iyi mirwano imaze kugwamo abagera kuri 75 harimo n'abasivile. Naho polisi ya Uganda iri gukora iperereza kuri pasteri ukekwa gutekera imutwe umuryango ukokomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika akawiba miliyoni 500 z'amashiringi yitwaje ubuhanuzi. Twashimira iyo twabanye muri ano makuru ya Semitoni TV. Mwibuke gukora subscribe ndetse munasangize ibiganiro byacu ku bandi. Ndabashimiye. Ngiye nitwa Inosa bimenye Imana. Mugire ubugingo ndetse n'impagarike.